kandi bose barimo abenshi bari munsi y'amasunzu ariko bagiye kumufata kuko uza gufata gusa umujura wibye cyangwa se umwicanyi wicanye hariya ntibanamuhamagaje ngo bamutegetse yewe hari inama Kinshasa cyangwa se aho utuye aho mu cyicaro cyawe aho mu cyicaro cyawe turagusura ngo mubwire ko umutegetse none wambwira ngo Lieutenant General afashwe muri buriya buryo afashwe gutyo gusa nk'umwicanyi kuba atamuhamagaza ntiyategujwe nta rubanza yiziho umuntu wabakoreraga gufatwa njyewe ukuntu njyewe ntekereza afashwe nka kurutu nk'umuseveri uri aho ngaho kakajinga gusa kari aho ngaho gusa batazi n'ibikorwa yakoreye leta ibyo byose ni ukubera ko uriya mugabo ari umunyamurenge nta kindi njyewe ikintu kinyereka yuko mu by'ukuri bari ari abashinjashinja nibo uriya urwego yaragezemo yarageze ku rwego rwo kuba yoba na perezida wa repubulika cyane kwantegera bano bavandimwe bari muri leta iriya leta batwiciye abakoloneli barabatwika ku mugaragaro bari kumwe n'abandi bantu imirambo y'abakoloneli abandi bakajana mu ntambara bakabarasa baturutse inyuma ndabazi urumva abandi bagapfa umurambo w'umukoloneli w'umunyamurenge ntiwemerewe gushingurwa mu gihugu nk'abandi mayimayi yapfa umuzarendo hari umuginga w'umusevire wishe abantu yapfa mariya leta ikaza ikamushingura reba akantu gatangaje ejo bundi Gasita baramufashe bamutuma Uvira mayimayi n'uduturage turahaguruka abasevire udusevire barahaguruka baranga baravuga ati ikintu tubabwiye umunyarwanda utarara adutegeka leta nyine iravuga ati muzi ukuri kuko barakora ejo bundi baramukura bazana indi majigo yabo iyindi majigo ejo bundi yaraje baravuga ati niyo igomba gukora ese akagara kabona k'ibyo bintu icyo akora bazavuga ngo ugutwi kuzo gupfa ngo tukuza uje kumva imbwa uruziba amatwi uruza kwitsa imbwa ruyiziba amatwi nk'abo bantu bagenda bakaja kuvugira nyasafari iya leta yagisagete ngo nimvyeyi kibi bintu babakora ese tibaza babibona umugabo mbwa nuseka imbohe kubera yuko bazatungana mu Faransa abandi bo bafunzwe tegera personne ne au-dessus de la loi abandi none se ni ngombwa ngo basekwe rero guseka uno mugabo kuba yafunzwe n'umunyamurenge 100%. Yego turabizi ko ari nubwo yaba afite amakosa ameza ate kandi nta muntu wera de nta muntu wera ngo de tuje no kumuvugira ariko ikosa no umuntu gufungwa wanyu kandi bazavuga ngo ikibi cyo baye cyane nawe ugaseka mu bana ariko uyu ni umugabo w'umunyamurenge wafunzwe azira ko yari mu gukora kuzofungwa aho bico dukora ico twokora mwabanye ko musengera gahinduka umutima nimba ari ahantu bitagenda nimba avuye hari yari Imana imufashe atahuke mu b'abanyamurenge kuko niho hari ubukiriro honyine nyakwigendera general niwe ubu Rukundo Michel Makanika yaravuze ngo iyi ntambara ntabwo ari kizarangirira aravuga ngo abagabo basigaye muri leta bari abantu bashobora kuvuga nabo bibifu baba mu Kagara bakavuga ati intambara nyine yamurangiriyeho kandi akazavuga ngo uriya yapfuye wowe urabitindaho ntubisobanurire ngagwa ugafata imbuto uvuga ibigori cyangwa ibishimbo ukayitera mu butaka kugira ngo imere neza irabanza ibore ifi ibore ariko imbuto zizukamo rero zirarenze Makanika ni imbuto bateye bayitera rimwe ni imbuto yabibwe ari ariko ije kumera iraheka hakundi batera ikigori kigaheka kikazana izindi mbuto uko niko Makanika ariko tebuka afatwa ababyeyi baravuze tuyimo ararenga yewe bamufatana n'umugore we n'uruhinja babata muri kontineri minene ababyeyi baravuga ngo bana bantu bapfuye urupfu iyi leta bakora gufata umubyeyi umwana bano itayikundura ibarabara imandamano nicyo bashaka gusobanura bafashe umuturage umwana na nyina na se barabahambye abandi babyeyi bakoze mandamano ko murica abantu urubozo niko tumaze guhamba muri kino cuma ahubwo gari mufungure n'uruhinja nimufungure n'uyu mubyeyi n'umwana w'uruhinja baranze ngo bakore mandamano umusirikare wari ushinzwe ingabo mu Minembwe wa leta ya Kongo ateka abantu barasa ababyeyi ngo bakoze mandamano yuko abaturage bari ko bapfana ese niko tuzovuga kugira ngo mubyumve Akagara kaza kabibona uyu munsi kakavuga ngo Minembwe na mahoro nimuze mwakire leta y'u Burundi nimuze mwakire leta y'u Burundi ahitegetse niho hari amahoro nimuze mwivange na mayimayi
bariko bica babanyazi nka babamaze niho harama uyu munsi umusirikare ni gatamba n'ibyanwa aragiye amadubu muri here amadubu muri here amadubu muri here turahari amadubu muri here turahari ntituzatega amajosi ngo batemere tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Bakunzi bacu ba TNG TV turabasuhuje mwese aho muherereye mu mirambizo y'isi yose turabakunda muri abantu b'abagabo twifurije ibihe byiza abagore abagabo abakobwa abahungu kutageranye n'abagore turi kuvuga ngo abagabo abagore abana abakobwa buriya ngira ngo icy'ingenzi nuko tubavuga bose umutwe ni umugabo hari uvuze umutwe nkavuga n'ibindi se njyewe ko niyegereza urabanga se jewe abagore barakabyara n'abantu beza cyane wareka amatangirireho vraiment nabo kuvugwa neza abatuzariye Yesu baratuzaye ibya Yesu kandi tubizi byo tube tubyihoreye tubizi wabonye avukira Yesu yahoze mu ijuru bo tubahaye ikaze niko twari tuvuze turabakunda muri abantu b'abagabo cyane aho tugeze n'imyenge bose n'abagabo cyane nubona umuntu wo mwise umugabo nibikorwa bye sawa yego muri abantu beza cyane hanyuma utarakora subscribe nanone reka tugusaba nawe ni umuntu mwiza ari umugabo ariko turabizi kwikora urushirizaho kuba hari igihe ushobora kuba utabizi yego nakantu kari aho ngaho bwira umwana wawe nimba utabizi ubunyine barakirabuje barakirabuje kandi gatukora ariko karirabuye ariko nakantu kari aho ngaho kandi ngo subscribe wagakandaho nakantu gatangizanye na B subscribe gatangizanye na none subscribe kotagira iheka abe ni iheka ndabizi ucurika okay gatangizanye na Yesu yego hari aho ngaho karirabura barakirabuje ariko kari gatukura mbere biri umwana gakanda karahinduka ikengeri cyangwa se reba hari hasi ukagira ikengeri nizi gukangura kureba dore bashizeho ibintu kanguka yes noneho ukareba nuko hanyuma rero abakoresha igifaransa yo handitse ngo sabone aho ngaho turashimira abantu baba biroroshe cyane hanyuma nitwa Nkomezi Eric ndi kumwe n'umugabo nitwa Muvandimwe Christian Rusaku yes abanyamurenge bakunda iwabo bakunda bene wabo batazigera bavuga nabi bazahora bavuga neza ibihe byose reka ngusabe ubibwire to nako ubasuhuze Jesse mbasuhuza ndabaramutse yego baramutse kugusuhuza no biracu baramutse manje mu kiganiro turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo utuye Nazareti ariko yaranahavuye ubu nyine yagiye mu ijuru noneho Nazareti ndagira ngo barahimuriye mu ijuru kuko agifa yari ari Nazareti ngo azuke aja mu ijuru Yesu yavukiye i Betelehemu apfira i Golgotha none Nazareti yavuye Nazareti ga niho iwabo iwabo si mu ijuru aho yavukiye nuko Yesu yavukiye i Betelehemu man yavukiye i Betelehemu ariko umujyi mukuru ni Nazareti Yerusalemu kwantegera ni umujyi wa commerce ndabizi ko uzabizi ndabizi Yesu ndamuzi so umugabo umwe ujyana ugira uruziga ndamuzi cyane yaradupfiriye nuko niho mugabo kudupfira yaradupfiriye Yesu arakomeye cyane nuko okay noneho tukaba tubaramukije muri ubwo buryo kandi namwe muhigwe umwaka nukuri turabifuriza kurangiza uno mwaka ano mezi asigaye nukuri harimo ibibazo by'amapfa harimo ibibazo z'ubukene Imana yo mu ijuru ikugirire neza uzoje kugeza kuri Noel wabonye tugaburira abana uzogere kuri Noel wabonye ico wabonye impinduka kabisa uzoje kugera kuri Bonani wabonye ubunani Imana ibahimisha nawe uvuze neza Imana ikwimigisha ibyo bose bifurije bari abakunzi bacu bingereho bikuzeho abantu tubyifurije n'abakunzi ba TNG TV Imana ibane namwe mutarabakunzi turabifurije ibyo byose wabatabakunzi tureba umuntu wese tureba ni umukunzi hanyuma uyu munsi dufite
inkuru tugize ngo tubagezeho twabonye zikomeza guca ku mbuga nkoranyambaga, inkuru itari nziza, inkuru itanejeje n'incamugongo nimbi, ni inkuru mbi yo gufungwa kwa General Lieutenant General Pacifique Masunzu wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu munsi bivugwa ko yafunzwe na leta mbi tuzi duhora tuvuga, yanga umunyamurenge urunuka, yadukoreye byinshi bibi, ihereye ku basirikare bayikorera b'abanyamurenge b'abakongomani, ibicarubozo irabatwika benshi, abandi bishinyagurira imirambo yabo. Uyu ni umusirikare mukuru, umugaba mukuru w'ingabo, umugeneral, Lieutenant General Lieutenant, ubu nyine bikaba bivuga ko yafunzwe. Aya niyo makuru tugize ngo tubaganirize, ariko Kisangani niho yarakorera. Noneho tutaragira ico tuvuga, turihanganisha abanyamurenge bose aho baherereye ku isi, tubabwira ngo mpore, ivyo ni ibyacu. Ndabizi ubu nyine cyo kwinjira muri amakuru baratangira bavuga ngo babaye akagara, babaye, turaza gusobanura impamvu tuko tuvuga gutya. Ntabwo turi akagara, gufungwa si kubi. Gufungwa nukuja niko kujya niko guca mu ntuzo, niko guca mu nk'icuma cyace mu ruganda. Gufungwa si kubi, gusa kuba kubi muri ubu buryo babicisha, muri ubu buryo bwa twebwe bazadufunga twebwe baraduhohotera, bazaduhohotera. Ariko gufunga gufunga wakoze ikosa, noneho ukaja guca mu ntuze mu mafunzo. Ariko noneho wezi siko byagenze, ariko umunyamurenge we suko umunyamurenge azafungwa nkongaze mbe iyo wafashe ingurube yayona, iyo wayikura mu murima cyangwa inka cyangwa ikintu cyose cyacone, nkiyo uzikuramo neza, nibwo wayikubise arakantu ko mu kumutima kaza gakomanga kavuga ngo uko biri kose nonka ndayikubise gutya, ariko nimugoroba ndayicara munsi ndayikama ukababara. Ingurube iyo yayona mu murima, hari ukuntu uzikubita ndetse nesi no gukubita niko twebwe biza bitumira muri kira gihugu. Baza bagukubita batabizi, badatekereza yuko bo kwicara munsi cyangwa hari ikindi kintu cyiza bo gukuraho. Twebwe niko biza kutugira. Hanyuma komeza ubwire bakunze. Noneho rero uriya mugabo buriya gufungwa naratangaye. Iyo wafunze cyane nawe uzufungwa. Noneho rero noneho rero ibi bintu si ikintu cy'umusozi zo gufungwa. Biriya gufungwa si turaza kubiganiraho nyine mu bintu ari gavuga nkuru yaha wowe ufite nkuru yaha. Chef d'état major uriya uri Kinshasa, ese ni ndema umugaba w'ingabo wa Kongo. Ubu nyine izina ryo ryantakobwe, bagira ibizina biza bimera nk'intuza nk'intuza nk'imishito, bagira ibizina sinzi ukuntu bigiye bimera. Mwihorere izina ko twacibagiwe, ni nk'umugogo kiri aho ngaho nyine. Aya mugogo urabuza, ariko uzi umugogo, igiti cyaguye nko hasi gutya kikabuza abantu kwa hantu gutambuka. Bagira ibizina ukuntu bamwe bazabita n'amazina bariya mani vuga. Inkuru ya nari ngiye kuvuga ibizina byabo biri aho ngaho, ntacyo bidufasha nk'iminyorogoto. Noneho rero yaragiye afata urugenzi aja umugabo w'ingabo, chef d'état major, agenda neza amavi Kinshasa amayitura hariya i Burundi. Washika i Burundi yakiriwe na chef d'état major hariya i Burundi. Baricaye aho ngaho baraganiriye uko bakaganiraga, ibyo baganiriye simbizi, ariko niyo yabanje kwitura. Asa kandi afashe imodoka aragiye, niyo Masunzu yaratuye hariya indege, afashe indege aragiye na hariya Masunzu yarari Kisangani. Wagere Kisangani aragiye abonanye na komanda warure secteur, komanda secteur wa aho ngaho. Baricaranye baraganiriye, ati mperekeza ungeze hariya kwa Masunzu. Nuko bagize gutya bama bagenda, ngo aje kugira gutya abona arinjiye iwiwe
nuko ngo yinjire aramubwira ati noneho bamagenda ati tugende tuje mu nama baja mu nama batateguje general habe no kuruha bamuhamagara uwo yahamagaye komanda secteur baricaye bakoze inama y'amasaha 6 Kisangani ibyo baganiriye nuko sinobimenya simbizi ariko ngo bakugize amasaha 6 babaganira kurumva no bagize gutya muri aya masaha 6 komanda uriya chef d'état major aravuga ati okay mu perekeza abwira Masunzu ngeze ku kibuga cy'indege ngende inje subire Kinshasa ngo agereyo gutya naho ya masaha 6 ni ngaho baza bategura indege ni ngaho nayo yari yabuze karibira kurumva bayiteguza kugira ngo ize kumufata igize gukiraje ishitse ntuzi ku kibuga cy'indege noneho nawe bamuhamagara yuko indege iri mu kirere yogenda bagiye ngo bashika ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi Kisangani bagiye gutegera Lubumbashi kandi Kisangani naje ngo Lubumbashi babe ngo bahagere ingabo zamaze zunguruka Masunzu bamushira chini ya ulinzi iwe ntangabo yarafite yarazifite urumva izo zaguye mu kantu zose nizo zimezingirwa yarafite abascot nk'abangaye waruherekeje gusa yaraherekeje gusa nk'abascot nkangahe gusa kandi bagiye mu modoka ya komanda secteur kurumva ati bagiye mu modoka ya lieutenant general Masunzu urumva wa troisième zone de défense nuko ntabwo bagendeye mu modoka zabo bagendeye mu modoka kuko gani wo wamuzanyega uwo yateguje komanda secteur waho ngaho nuko bagize gutya baragiye ngo bamare gushika ku kibuga cy'indege bamushize chini ya ulinzi ngo bamushirega chini ya ulinzi n'udusirikare yari yajanye twose badushize chini ya ulinzi babata imbunde barabagize n'abasirikare baramukunze se ngo baraza kumudefendre nuko ngo barangizega bamukubise mu ipingu aho ku kibuga cy'indege bamukubise mu ipingu bamwinjije mu ndege ni Kinshasa nuko yafunze inkuru nuko nguko bamujanyega Kinshasa hariya kuri Demiable nimba nuko komeza reka no ducafuganije ngangiriso noneho ga rero ga akiza gutyaga baramujanye ngo bamarega kumushitsaga iyo ngiyo bamujanyega mu rukiko ga nonuko barukiko ati ntitugukatisha ntarubanza ariko babanza kugirana ibibazo ahari ryari nejo bundi babanza kugirana ikibazo cy'amatelefone yanga kubanza gutanga telefone ziwe ariko aza kuzitanga nyine yabonye yuko byakomeye kugeza naho n'indi telefone yasize mu rugo bayihamagaje tubwira umuntu uhamagara ngo ibiki n'ibiki ngo atuzanire iyo telefone twe twenyine turagiye dukingura inzu bakiraho bama bagenda batuma umuntu aragenda no mu nzu arinjiye bamwate telefone baragiye baje kuzana ya telefone nuko kuko ibintu zose gabiri muri telefone chat zose ubu nyine Masunzu arafunzwe ntafunzwe komite afunzwe yuko ari umunyamurenge uko niko byagenze amakuru nayo mwabagabo mwe mudukurikiye abanyamurenge hari n'abandi babagendaho hari undi munyamurenge babagendaho umva hari undi munyamurenge babagendaho cyangwa umunyamurenge wese ko bamubwiye ko ndakubwira amakuru y'undi ubuvuba undi mu ofisi okay bashobora kuva kino kiganiro bakabanza bakareka reba hari imbere man urumva wayenda ni ngombwa se ngo turebe reba mugabo reka tugurebe ntacu kugira ngo urumva ngira amaso matayagasa akumve umva noneho birababaje bino bintu mu by'ukuri ku bantu bose badukurikiye cyane abari muri leta iriya leta nta mpamvu yo kubivuga mu izina mani tugize tubivuga bino bintu tugize tubivugaho tukabivuga ati yeme iyi si leta ubu si ubuyobozi ya safari yaje kumara umunyamurenge burundu kandi agahera buke abashe ngo arabakunda none wabwira ngo lieutenant general afashwe muri buriya buryo afashwe gutyo gusa nk'umusebe nk'umwicanyi kuba atamuhamagaza
ntiyategujwe nta rubanza yiziho umuntu wabakoreraga gufatwa njyewe ukuntu njyewe ntekereza afashwe nka kurutu nk'umusaveri uri aho ngaho nk'akajinga gusa kari aho ngaho gusa batazi n'ibikorwa yakoreye leta ibyo byose ni ukubera ko uriya mugabo ari umunyamurenge nta kindi njyewe ikintu kinyereka yuko mu by'ukuri bari ari abashinjashinja nibo uriya urwego yaragezemo yarageze ku rwego rwo kuba yoba na perezida wa repubulika cyane kwantegera ni umutegetsi ukomeye ariko ko baragenda bakamufata kuja kumufata ni nka kwa kundi bakaza batuje kudufata iriya ruguru abapolisi ngo ngwino bakaja kugufata bamara bakakwaka neza amaguru ngo za neza amaguru ukuvuga ko uriya mugabo ukuntu bamufashe bamuciye amazi sino kumuca amazi birengagije igikorwa cyose cyiza yakoreye leta ya Kongo afite agaciro ni ukuvuga ngo ibikorwa byose yakoreye babikoze ni zero kubana 0,000,000 kwantegera ni ukuvuga ngo umunyamurenge uri hariya umunyamurenge uri muri leta wa Gisegeti ibyo azamuhemba n'ibiriya tugende ubushize waravuze ngo abasirikare bari muri leta ya Kongo barasa n'ikirondwe gifashe ku nka yapfuye sibyo uzo naguma ora kwibuka nza nibuka ibintu bikomeye uvugaga uravuga ati yeme inka yarapfuye ibirondwe nabyo bizuma none dore nta muntu nta igihugu nyagihugu nta gihugu cyo kubahuka birete na generale w'ingabo wakoreye igihugu waba mufata gusa gutya lieutenant general oya tubishyire mu gaciro vraiment tubishyire mu gaciro uriya yari umugabo guhamagara yasigaranye gusa ipeti rimwe abe marshal umukuru nta rundi mbese nta rindi peti ryari risigaye kuvuga ngo jeje ngiki ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma buke muri ariya moko bahanguriye kwica umunyamurenge muri est umubembe umupfurero umurega umunyinto nta mugabo n'umwe bafite uri ku rwego rwo hejuru rungana na leta na general Masunzu nta n'umwe zire ni izindi individu bagiye bafata urabona muri ama leta na general muri Kongo wababara gutya ko kuntoke gutya kandi bose abenshi bari munsi y'Amasunzu ariko bagiye kumufata kuko uza gufata gusa umujura wibye cyangwa se umwicanyi wicanye hariya ntibanamuhamagaje ngo bamutegetse yewe hari inama Kinshasa cyangwa se aho utuye aho mu cyicaro cyawe turagusura ngo mubwire nk'umutegetsi ariko gusa ngo bamuguye igitumo ni nk'umugore utwite bashaka gukora ntozo surprise akantu gusa kari aho ngaho nyine umugore wawe ushaka kumushimisha aratwite yarageze nk'akangahe irekwe rimumereye nabi ushaka kumusetsa ukamutungura ukamuzanira akakarato kugira ngo amererwe neza noneho bamuguye gitumo kandi bagiye kumufunga bagiye kumugirira nabi twagiye rero bavandimwe mudukurikiye banyamurenge muri leta iriya leta tutavuze hari agatsisi kamwe nta bantu muri ko mukorana n'impyisi nabonye umugani ejo nabonye hari umugani bacishijeho w'umugabo umwe ngo yafashe impyisi ngo akicara aheka impyisi akayiheka buri gihe akayikora yahura n'abandi bagabo bakavuga ati yewe iyi mpyisi izakurya bakavuga ngo iyi mpyisi ntiyongere n'inshuti yanjye iyi mpyisi izakurya abantu bose bakavuga ati iyi mpyisi nimbi izakurya ngo ya mpyisi rimwe na rimwe ukamubwira ngo ndashonje wa mugabo ngo akayibwira ati reba umwana w'umuturanyi muri buriya bwana bw'umuturanyi jyamo kamwe impyisi ngo ihora irya abana b'abaturanyi gutyo ngo buce umwe umunsi umwe ngo arebe ati wa mugabo wa mpyisi we ushobora kunyina ukunzanirwa nguheka n'ukuntu ari uguhoza ku bitugu ngo iramubwira ati yewe tukazumva amabwire ya rubanda sinzokurya ubwo ngo umukangira amubwira ati ndashonje ndarya iki wa mugabo abuze umuturanyi aho ngaho ku ruhande ngo yahereye mu ruhanga imumena uruhanga iramugira mu mara ni ukuvuga ngo bariya bagabo bari muri iriya leta bikoreye impyisi izabarya bose ikazabamara mu by'ukuri nuko mwebwe mushobora kuba mutarahize twe twigeze guhiga turi mu biraro twakaza duhiga tukiri batoya
none iyo ufite akabwa tuzi kuzo gacumuriza kugira ngo gafate impyisi ugiye uhawugira mwavumbuye ukagira ubuhanya none ukavumbura nk'intare warayize nayo iwe nahize intare ariko uzohiga impyisi uzohiga intare utari kumwe n'akabwa iyo akabwa wawuhiga impyisi kakavumbura intare kaza kagaruka kakakurya iyo kavumbuye intare karakurya kaza kakakurya kubera ko kavumbuye ikikarenza urabona rero bariya nabo bavumbuye impyisi mbi reka nkubwire twirwaneho n'intare iriya leta yahigishije ihura n'intare yahigishije akabwa gahura n'intare noneho gavumbura intare uyu mugani ni mubi cyane oya ntimufate oya mani ndatupfuye okay reka tuvuge ko FARDC cyangwa ko abasirikare ba Kongo nizo mbwa none ndakubwira ibintu bikomeye cyane uyu naho ari abanyamurenge bagenzi bacu bavumbuye intare hari abanyamurenge bagenzi bacu noneho bajanye kurategera bajanye n'ino leta bajanye n'umuhigi bajanye n'iyi leta iyi leta yavumbura intare kavumbuye intare noneho kavumbura intare iyi ntare nitwigwaneho yego iyi ntare ni M23 noneho leta ngo igire gukisanga yavumbuye intare iragaruka none irazaga kurya nuko ariko leta yagira noneho iyo yaragiye ibona kumva leta yaragiye ishobora kwica impyisi yavumbuye yo kwica impyisi irayirenze icyo noneho ikoraga niki iragaruka muri za bandi ayaye utubwa ni leta kurumva bane barigiki igihe gakujya ba bandi bari bari kumwe barako bahiga bajya baza bahiga okay sawa tubwire gutya abanyamurenge bose bari muri leta bagenere ubutumwa abanyamurenge nk'iki twavuga ngo ni nk'abantu ni nkuriya wawuhiga noneho akabwa ni leta kurumva kagiye kavumbuye twigwaneho kavumbuye M23 kavumbuye AFC noneho kareba ubu imbaraga bafite karavuga ati nta kindi kintu twokora bavuze de muhigi reka noneho njye bano turi kumwe rekera umugana wa urakomeye kuko niko gabazogenda babarya tugende duhere nk'abasubira inyuma hariya ku munyamurenge umuhigi arahari n'intare dorano nabonye abanyamakuru benshi bagiye bishima hejuru ngo General Masunzu yewe tanabona bamufunze nabibonye bagenda baca n'imigani itari myiza baza baca umugani bakavuga ngo igipfu ni umugabo useka imbohe umugabo mbwa n'uwo mugani jewe no pinga tegera oya nibyo umugabo mbwa tegera none umuntu yoza akakwicura umwana wawe tuvuge ku mufana leta ikazi kamufata ugiye guza bidahuye waciye umugani imbere uvuga ukuntu abantu bafungwa nabi bazira uko baremwe batazira ikosa kandi icyo yazize nta kindi tubakizi n'umunyamurenge n'ukwitwa umunyamurenge bakavuga ngo habe niyo wabazize ikosa mani umugabo mbwa nuseka imbohe kubera yuko bazaca umugani mu Faransa abandi bo bafunzwe tegera personne ne au-dessus de la loi abandi bafunzwe none se ni ngombwa ngo basekwe nta bandi banyamakuru bafunzwe abo ngabo barafunzwe ko nabo si ngombwa ngo baseke okay simpamba se nyine ko turavuga umuntu useka umuntu wafunzwe agize ikibazo ejo bundi je narimo amapingo hano mu sinaguhamagaye bande ku saa 7 z'ijoro bangubitamo amapingo ngo sindi umunyakenya mfite icyangombwa mfite passport barayibona ariko barambwira ngo se uba hano gute barambambira nibwo bwa mbere nafunzwe ndababwira atari ko nubwo mumfunze abo muzahera murampohoteye ngo baranjana police station ni muntware ntibashikije bari bakeneye udufaranga ndatubaheza rero guseka uno mugabo kuba yafunzwe n'umunyamurenge 100%. Yego turabizi ko ari nubwo yaba afite amakosa ameza kandi nta muntu wera de ngo tuje no kumuvugira ariko ikosa ni umuntu gufungwa wanyu kandi bazavuga ikibico baye cyane nawe ugaseka mu bana ariko uyu ni umugabo w'umunyamurenge
wafunzwe azira ko yari mu gukora kuzofungwa aho icyo dukora icyo twokora mwabanye ko musengera gahinduka umutima musengera ari ahantu bitagenda nimba avuye hari yari Imana imufashe atahuke mu b'abanyamurenge kuko niho hari ubukiriro honyine nyakwigendera general niwe Rukundo Michel Makanika yaravuze ngo iyi ntambara ntabwo ariko izarangirira aba ngo ari abagabo basigaye muri leta kandi ari abantu bashobora kuvuga nabo bibifu baba mu Kagara bakavuga ati intambara nyine yamurangiriyeho kandi akazavuga ngo iwe yapfuye kurumva uzi ikintu kizagipfa kandi kikababaza abantu ni systeme gupfa yego ariko umuntu ku giti cy'umuntu kurumva umuntu gupfa k'umuntu nta kibazo oya Makanika ntabwo yapfuye arahari turi kumwe n'ubu mu kandi uri kuvuga twaza tuvuga uku twaza uku iyo wavugana na systeme yubatse iyo uri mu bikorwa bya systeme yubatse irafata muba mwamuvugana iyo wavugana n'ibikorwa yagiye akora ni ukuvuga ngo muba mwamuvugana iyo ibikorwa yubatse bikora we muntu arahari ikibi kibaho mu buzima ni ukuvuga ngo iyo upfuye ugafana na systeme uba wapfuye nika kwa kundi umuntu azapfa bakavuga ngo yapfuye adasize yego uko niko kwipfana uko niko gupfa ariko wasize ingabo ariko wapfuye agasiga kampani agasiga kuko nguko wapfa nk'ubu nyine warasize bari abana tupfuye uba ni ukuvuga ngo haba hariho wewe nubwo ukuwaboneka gutyo reka nkubwire wowe kurabitindaho ntubisobanurire ngakwa kundi ugafata imbuto uvuga ibigori cyangwa ibishimbo ukayitera mu butaka kugira ngo imere neza irabanza ibore ife ibore ariko imbuto zizukamo rero zirarenze Makanika ni imbuto bateye bayitera rimwe n'imbuto yabibwe ari ariko ije kumera iraheka hakundi batera ikigori kigaheka kikazana izindi mbuto uko niko Makanika ariko hanyuma rero bano bavandimwe bari muri leta iriya leta batwiciye abakoloneli barabatwika ku mugaragaro bari kumwe n'abandi imirambo y'abakoloneli abandi bakajana mu ntambara bakabarasa inyuma ndabazi urumva abandi bagapfa umurambo w'umukoloneli w'umunyamurenge tiwemerewe gushingurwa mu gihugu nk'abandi mayimayi yapfa umuzabendo hari umuginga w'umusevire wishe abantu yapfa reba akantu gatangaje ejo bundi Gasita baramufashe bamutuma Uvira mayimayi n'uduturage turahaguruka abasevire udusevire barahaguruka baranga baravuga ati ikintu tubabwiye umunyarwanda utarara adutegeka leta nyine iravuga ati muzukuri kuko barakora ejo bundi baramukura bazana indi majigo yabo indi majigo ejo bundi yaraje baravuga ati niyo igomba gukora ese kakagara kabona k'ibyo bintu icyo akora bazavuga ngo ugutwi kuza gupfa ngo tikuza kumva imbwa uruziba amatwi uruza kwitsa imbwa ruyiziba amatwi nk'abo bantu bagenda bakaja kuvugira nyasafari iya leta yagisagete ngo nimvyeyi kibi bintu babakora ese tibaza babibona reba nk'uyu munsi tibaza babibona tuvuga ngo general baramufasha gusa baramufunza for nothing baramufasha baramufasha gusa kubera ko yitwa kinyankaragata gusa baramufasha gusa baramufunze nk'ibikorwa yabagiye abakorera kandi byiza kuri leta kuri neza yeme ntako atagize ariko uyu munsi n'ubu nyine drone ziri hejuru kandi zatumwe ushinzwe kariya karere operation ziri iwacu ntabwo atagize ikindi kandi ka generale baramufasha bamutumye hariya arazi ariko twebwe abanyamurenge habaye mandamano abantu barapfa mu mirembe no kuvuga ngo ntibafate w'akarengane witangiye ubwoko mandamano iraba abagore barapfa abana barapfa ariko biranga baramujana baja kumufunga reka tugaruke kugagara iyo mandamano ntiyabaye tugaruke kugagara bukeye akagara baje gufata Mutebutsi Minenge kagara kaza makuru abavyeyi baravuga ati uyu si Mutebutsi urabona si Mutebutsi urabona si Mutebutsi ninde uriya yitwa kurumva si Mutebutsi ninde ngabwira izina rye oya mbwira ari Rutebuka nari nihenze gato ko Rutebuka afatwa abavyeyi baravuga tuyimo
ararenga yewe bamufatana n'umugore we n'uruhinja babata muri kontineri minene ababyeyi baravuga ngo bano bantu bapfuye urupfu iyi leta iraza gufata umubyeyi umwana bano itayikundura ibarabara nicyo mbasha gusobanura bafashe umuturage umwana na nyina na se barabahambye abandi babyeyi bakoze mandamano ko murica abantu urubozo ni gutuma nimuhamba muri kino cyuma ahubwo ari mufungure n'uruhinja nimufungure n'uyu mubyeyi n'umwana w'uruhinja baranze ngo bakore mandamano umusirikare wari ushinzwe ingabo mu Minembwe wa leta ya Kongo ateka abantu barasaba ababyeyi ngo bakoze mandamano yuko abaturage bari kubapfana ese ni tuzovuga kugira ngo mubyumve akagara kaza kabibona uyu munsi kakavuga ngo Minembwe ni amahoro nimuze mwakire leta y'u Burundi nimuze mwakire leta y'u Burundi ahitegetse niho hari amahoro nimuze mwivange na mayimayi bariko bica babanyazi nka babamaze niho hari amahoro uyu munsi umusirikare ni gatamba n'ibyanwa aragiye ngo agiye ntuzi akonkotse muri Amerika muri Amerika nimbonera kure na mayimayi na ntuze na FDLR waje gushambura umunyamurenge none ubu nyine ya leta ko dufite general bakora umwe ko baramufunga abasigaye mwabaye maso mukagaruka mugasanga amadubu mukaza mukabamurura tugapfana n'abantu ntabwo tugopfurupfuru oya ni muze dupfana twe twaremega gupfana n'ababyeyi ariko mureke kugira gupfa nabi ariko uzimugenda jewe ikintu cyatangaje we nategereye kuri radio imwe ntavuze umuntu yamagenda yamavuga ngo amafaranga azatangwa kwantegera amafaranga yose azatangwa ngo agatangwa muri Amerika agatangwa muri Kenya agatangwa muri Canada agatangwa hehe muri bino bihugu byose bituyemwe abanyamurenge ngo arana ngo na amafaranga ngo kuja kugura ngo intambara ngo bayajani wabo bibaza gashinya ngove kako gashinya kugura intambara twarazibuze ngo tuyijani wacu ese bataratanga ari amafaranga ese aya mafaranga ataraba intambara yawe wowe wahe wabivuze sikingungu Naimas nzambahisha se bakabigase ko nkakeza kwe nikingungu Naimas bari base babonye intambara ubu nyine imisanzu itangiye gutangwa cyangwa imisanzu yatanzwe utegera ukuntu baza bahindura imisanzu kiratangwa gutabare inzira karengana twebwe tuzi imisanzu yatanzwe kurumva abantu basenyewe bakagenda bakabubakira amazu hariya mu Minembwe abantu babuco barya kwantegera inza abantu amafaranga yatanzwe kuva abantu bahunze bageze muri uriya mushasha abana baza batangira kwishwa na za makinyi kandi bakazamuka bakarenga iri haruguru kuza amafaranga yatanzwe abantu batangira kuza bamwe abasaza n'impira bakaza bamwe amatwa ibikoma amatagazi inkazari zashize bashaka bakaza bagura zasosoma ariko n'inka zasigaye umenye ko twirwana yazifashe irazorora bakamira aho ngaho n'inyuma aho ni nyuma rero nkwereke nzo amafaranga nabonye akora n'amaso yanjye ndi umuhamya wayo intambara iwacu mu bigogo abantu baratetswe bajanwe iminyago za Kanguri za Kirumbi barimo bavandimwe banje jewe giti cyane baratekwa jewe ikirato cyaranshiranye baturashe mahuzu yashize amafaranga araza uza amafaranga ku giti cy'umuntu gusumwa umuntu batuguriye amahuzu umuntu umwe watetswe tukashaka kugira amana batuguriye amahuzu batanga amafaranga bayaheza abajenesi basamye uziko bakunda amafaranga muri Kongo bakongomana barekura imfungwa zari zirenga 200 ziragaruka abavandimwe baragaruka abishwe barishwe igihe amafaranga yarataraboneka ariko umunsi bagwana shaka batanze amafaranga yabo mahoro bayaheza yeri no sinagitwa mahoro association ni kweri bayite mu imzeyi yereza amafaranga amwe n'abagwana shaka bose aho bari bari imfungwa ziragaruka zibona ico ziryo bagura uduhuza abantu baramba n'uyu munsi ayo mafaranga ncari akora ariko bamara umuntu wadanganyitse mu mutwe akaza akavuga ngo ni amafaranga yo kugura intambara ngaho twazi intambara ngo tuzadutanga amafaranga ngo yo kugura intambara ngo igendire ya ruguru ngo nukuvuga ngo bazagabura ako umve nje ningeze kumva bavuga ngo ari amafaranga ngo azatangwa ngo bazabahereza ngo Lady Tabara yewe cyobonye Lady Tabara yadusenyeye cyobonye kabuye jo ndaguruka kavuga ngo abanyamurenge bamwe nako ciza kabuye yari sero umugabo aravuga ngo ari amafaranga ngo abagabo muri Kenya ngo bakiri kwatanga amafaranga mu Musanze azaze mwereke list ya umuja nimba
bamukuye ku mbuga ziwa none bamukuye bamuri mu vize wari babona ko nta mugabo uri abandi ni ukuvuga ngo aze twicarane ampamagara afite nimero yanje cyangwa yishake ntayibura ampamagare jewe tuzokorana ikiganiro umwereke ibintu mubwire njyewe uzomuha ikiganiro kumva azaze twicarane tuganire mubwire kuganiriza azaze tuganire mubwire ukuntu kwategera mwereke liste ya umuntu ashobora simba aziko dore impamvu abikora uzarebe naho azayifatira abafashe agatelefoni gutya ariko ikamera wenyine ntawe ni muntu uraho abazi ko umunyomoza ariko nanone ibyiwe ntabyo ndifatira ni ukuvuga ngo abantu bose batarasobanukirwa ko iriya leta ari mbi izagenda icumi gahoro ejo bundi yarabeshe ngo hari abana 60 ngo batorotse ngo bagiye ngo muri gumino ese reka nkubaze hari abasore bafashwe kwategera bagiye guhaha ku ndondo barabafata abasore barabashimuta barabajana nibo bavuga ngo batorotse ngo baja muri abasore bagiye guhahira abavyeyi niyo bashimuta barabarundi none karavuga ngo bari reportinze muri ntuzi urumva ise naringiye kukubwira kijanyiranye n'amahoro Peace Association urabona leta yaratwanze nta kintu burundu kuva mu bihumbi 2016 kwategera nta kintu na kimwe leta yakoraga muri iriya mu Minembwe muri Hopla na Moeplat nta kintu na kimwe imiti tayo yajana yagura ngo ijane kwategera abarimu kubahemba bene gusunika nabaye mwarimu bakazira ameza gusunika mukarira mugawe urumva gusunika kwategera bene rimwe ubunye barakase mbanyine barakase kandi ku banyamurenge kwategera ku banyamurenge nta bunyamurenge ugifata amafaranga ya leta n'umwarimu aho n'ibindi bikorwa byose remezo byakaza bikorwa icyakora nta byakaza bikorwa ni ukuvuga ngo abafashe iyo mikingi kwategera ni mahoro ni gakondo n'abagwanashaka nibo bafashe uwo mukingi ni ukuvuga ngo imiti ivura abantu bose bakomeretse iva muri gakondo kwategera ariyo mahoro aribo bagwanashaka aho umuntu yatetwa agatekwa n'amayi intervention rapide iva kuri mahoro Peace Association na ntuzo n'abagwanashaka bose niyo gakondo nitwa tuvuga gakondo uzoza umenye ikubiye hamwe ni ukuvuga ngo igitwe cy'umuntu ni ukuvuga ngo umuntu yatwaraga hafi nk'ibihumbi 2 z'idolari mayimayi igashingira ngo atanga amafaranga ibihumbi 2 reka babagurisha ihene igate ku munyamurenge leta ihari bakavuga ngo umuntu wese ku gitwe cye muragenda mutanga amafaranga angana gutya muraza kumusanga muri leta ya leta bakabibashira bafunga bajya bafata ikabashimira ikavuga ati ngize izindi muntu niki badakora ngo niki kiterekana yuko bakoranaga na ntuzo n'amayimayi aho bakagenda bategera ibindi bintu nkwereke tugarukira nkwereke mwibikisa batakora barabagaburira bagakora ku banyamurenge bari mu bibazo tubahe pole hanyuma cyo genocide abanyamurenge bagira umutima wo kubabarira gusa kuko tutababariye bacu twogeraho Nelson Mandela ntumuzi ndamuzi Nelson Mandela wumvuga amagambo abiri yakoze cyangwa rimwe basi yakoze avuye hariya muri prison muri Afrika y'Epfo umuntu ngo yakazamubwira kwanga umuntu wari umufunze umuzungu wari umufunze yakazamufata akamubwira ngo asama ngo kunyare mu kanwa akabimukorera amaso barayanogoye kurumva akamwasamura akamunyara mu kanwa yavuyemo asohotse amugira ministre turumere ko umugabo wa muntu ngoreze ngoreye umugabo gato umunsi ngo Nelson Mandela amaze murabizi baramutoteye teye ubwo jezo somye gitaje muri prison yatinzemo avamo atakibona ngo buce agirwa amahirwe niyo muntu watotejwe muri Afrika y'Epfo ngo arangize agirwa amahirwe kwa president barya bose bamugiriye nabi yarababari umugabo wari ushinzwe prison wamutotezaga uwo mugabo waruvuze ngo umunsi umwe Nelson Mandela yagize inyota aramubwira ati amazi yo kunywa wabwira ngo amazi amazi yo kunywa aramufata amunyara mu kanwa ngo buce amaze kuba president ngo baje kujya muri restaurant ngo abwira bari bamucunze
abagarde presidentiel abagarde koro biwe ngo mugende muzanira mugabo uri kuri iriya meza bahuye muri restaurant aze dusangire mugende mubwira ngo ave hari kuri iriya meza aze dusangire ngo baragenda baravuga ati perezida yavuze ngo ngwino dusangire ku meza batangiye gusangira ngo wa mugabo arajuguma akazanirwa gutora ibiryo ngo abantu babiri ngo bavuye ngo icuya cy'amaraso ni Yesu n'uwo mugabo uwo mugabo ngo watoza urumeza ava icuya gisa n'amaraso noneho ngo babarinzi ba Nelson Mandela baramubwira ati wa mugabo ngo arajya ngo amara aragenda baramubwira ati uno mugabo nubwo agiye uyu mugabo afite ubugwayi wamuvuje Nelson Mandela avuga ngo uyu mugabo ntabwo yaragwaye uyu mugabo icyako kimujumisha bakimubwiye uyu niwe wari ushinzwe niwe wari waramboshe muri prison centrale aho nabaga uyu nigeze kumusaba amazi anyara mu kanwa yabonye nawe perezida kuvuga ngo karasangira nanje nicyo cyaro kimujugumisha barawuno none uwo muretse aragiye aravuga ngo muri kamere yanje singira umutima wo kwihorera singira vengeance nzambabarira mu ndangagaciro zanje ntabamo kwihorera aravuga muzababarire n'abandi bose nuko ngo abanyamurenge tubabarire ari abanyakagara tubabarire ari bano bene wacu bari muri leta nuko babarire tukabasabira tukavuga ngo Imana ibafashe bagaruke kugi Nelson Mandela yaravuze ngo kubabarira kugira neza nivyo bitanga amahoro ngo kuruta kwihorera bizana amacakubiri rero gira ubutumwa ugerera abanyamurenge ntaratanga ubutumwa izambona ibyago twahuye navyo abanyamurenge kuko bamunigatama batangiye bavugira abanyamurenge n'abari abantu bose batangiye bavugira abanyamurenge wari wabona agaciro gafagiye gufata abana b'inkoko izifata akana k'inkoko kamwe kakage ikakajana tiyo twaratubira ariko hakaba tumwe duhwera mukaja gutumburura umwana ugatumbura umwana w'inkoko kubera yuko haragahwereye kubera impamvu igihumura kaguye igihumura karahwera kakaza guhemburuka izo mbona bano bantu bagiye mu Kagara izo mbona baraguye igihumura bashaka umuntu watumburura noneho dushobora kuza tuba twatubatuka tukavuga ngo abantu dushobora kuvuga ngo barayose kandi barahuye none stress yarabarenze baja mu bibazo baravangirwa ubarebye neza kuko ta muntu wogera haja kubana n'umwanzi baravangiwe hari gihe amasasa zaba menshi urufaya rw'amasasu utamenyerera urugamba urusasa ugasanga wahungiye muri brigade yaduye bano bacu bakavuga ngo dore uyu n'uwanyu kurikira ngo ya kubera ko ngenda hari ukamusanga muri mare dikota zaduye bikurikiranye nuko wacanganyikiwe urufaya rw'amasasu mbona bacu baracanganyikiwe urufaya rw'amasasu rwabaye gwishe noneho baracanganyikirwa baravuga ati tugumya tuba urupfu rwose tugumya aha bamaze kutwara tw'inkoko noneho ubona abantu babatumburura neza baza n'igishambagara batumburura ubona igishambagara cyiza kinini tukinjizamo tugafata igishambagara kinini tukinjizamo ntuzi tuvuga amazina ukagira Imana ndagusabye none tukinjizamo babagabo bafite amatama manini none tukabinjizamo tugatumburura wogaruka bari abone kubatumburura hakaba n'abandi bagabo hakaba n'abandi babaye abanyamakuru bakaba n'abatumirwa ugasaga nibo nabatumirwa n'umunyamakuru nabo baragize baguye igihumura bari nabo gutumburura abanyamurenge bagaragaza batumburura hari utundi turi mu Burundi hari uduke tuza twisiga nta tundi tuba nta kandi kana k'inkoko kagiye mu Burundi kaguye igihumura kare mu Burundi niho gacha kamusanze habigenda gacha gatwara inkoko kashikira hejuru kakayitibika kwa mucera niho kari kisanga hanze niho kari katebukiye mu Burundi kana kisiga iminwa amaruje ntuzi rabero zifashe ntuzi amatiro kaza kisiga amatiro kitukuje iminwa karavangira katebukiye mu Burundi kurumva nako nako gutumburugo hari n'utundi tuzatugwa igihumura tuvuga tunatere n'imigeri kakaba gahwera gusa nabwo burahari tugabo uko busaba butabazi abanyamurenge bafata umwanya batumburu hanyuma
turaheza hari n'akandi kagize kaguye igihumura niko kari mu kumenya n'ico kakavuga niko kari yaramuyiki kari mu kuvuga ingaruka iyo ni ingaruka yo kugwa igihumura ndakuvangirwa yego reka nanone amasaso yabaye ben utange mporemani ku muryango mugufi wa general oya ye tuganda wa oya ni mpore gufungwa reka ngubare gufungwa ari wafungwa narafunzwe ni rimwe ni kabiri nafunzwe inshuro zikomeye ni zitatu nafunzwe muri Kongo iwacu ufungwa nabandi fungwa na zirase mbwa za ntuso za Fardes aho abo ni bamwe abandi bamfunze ni mayimayi aho undi wa gatatu ni hano muri Kenya kubaza cyo gihe wafungwaga wumva kumeze gute numva ndabona na mayimayi neza gufunza ntuzi bariya nyine naza numva ndi mu rupfu aho none mayimayi na leta ko kumva atari mu rupfu bose n'urupfu niyo mpamvu generalize ngo utange uri we ntapfa uri we ntapfa ashobora no gupfa n'umunyamurenge ni ukuri ntapfa ashobora no ndakurahiriye ntapfa 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 ureke dukerenga apfa ureke nkubwire dukeretse ngo apfe ureke nkubwire igituma adapfa ni kimwe ikindi cy'akabiri gituma afunguka ndavuga ikintu kimwe gituma afunguka n'ikindi gituma adapfa ikintu cya mbere arakenewe hari no bashaka kumukoresha cyane akaba ariyo mpamvu bamufunze hariya nasubundi ngo ndababwira ikintu cya mbere cyatumye bamufunga misiyo bamuhaye ntiyayikoze kuko bari bashaka ko ayikora bari bashaka kugira ngo akure abanyamurenge bose abangaze bashire baveho kurumva ico ni ikintu cya mbere nasaba terabyerwa kurumva reka kwivanga abana urumva ikintu cya mbere no kubwira cyo tibashobora kumufunga tibashobora kumutinza muri iyi kurumva komeza man hariya ikintu cya mbere yari agomba gukora imyaka ibaye ingahe babarwana hariya kuva mu 2010 ntabwo ari wowe warushinzwe zira operation ariko ni wowe ngo yari afite yari muri leta ikeneye ngo ari gukora bahinze abandi ba general bishoboye kuki wabona ko boza nundi kurumva byoboneka yuko nyine yabaye genocide ni amananiza man ubu ni amananiza ari ibintu bari bamutegetse kuzakora atakoze neza bamuhinduye kugira ngo nawe bahora bahindura nk'abonye minembwe bagiye bahindura aho uwo bazanye ngo baramwanze none se kurumva nyine baramwanze mpamvu nyine bazava ngo ushaka impamvu ntaza baragiye icyo bamuhamagaje niki ntabwo bamufunze komite bamuhamagaje kugira ngo asobanure impamvu atararimbura abanyamurenge bose ngo bashire kurumva aze gusobanura kurumva inzira nziza yo kugira yo kurimbura bene wabo no kumukoresha ico ni ikintu kimwe abamufungura vuba ntamara n'iyinga nico twifuza rero kurumva araza vuba ariko namara kuza ibitero bibi wacu ibitero zindi bihatsa buri munsi birahari ariko hagiye kuba ibitero bakavuga ko bagiye kumuheza mission bose niba yaraferinze umunsi sare zindi mbaraga roga bagiye kumuhereza baramuha izindi mbaraga babazaga hariyaga baramukubita ko bagiye kumukubita kumujyamisha hasi akorori nkubwire wavuze ko bavumbuye intare inkoni ziratuma umuntu aje gufata intare bagukubita inkoni ugafata intare zaranze biriya reka nkubwire zarabananiye kandi ari umusirikare umwe biriya yose man no kumwigenza kugira ngo bamwiyenze ari umusirikare umwe yigeze kumbwira ngo nje gufata intoze ka kiki urakazi ka kiki ni senje agasenje kamanki kagatinya ariko ngatinya na bamusoda kabona singafata ariko nkabona ko umusirikare simutengu kavuga ati se takira naba mpera hagati aho niko nyine namananiza rero reka dushimire abadukurikiye turababwiye ngo nukuri tumwifurije gufungurwa nta tubabaye kandi titwishimye kubera yuko simbabaye nukuri sinkora icyaha cyo kubesha simbabaye ngo arafunzwe kuko abamufunze ni nka kujya gufata umwana wawe ukamukubita ubuze icyo wamukubitira simbabaye cyane aha nabyo si kandi sinanezerewe simbabaye
nze birambabaje mpamvu birambabaje kandi cyane je mbabajwe n'ukuntu umunyamurenge wese yicwa rubozo afatwa nabi man biriya man generale hari grade nziza kandi ku munyamurenge kara gaciro usibye ko bazikoresheje amafuti pe ariko yari nziza ubu nyine bamubohoye akaba yosanga babo byoba byiza birenze nta mpamvu yo kubyishimira rero jewe simbyishimiye kandi simbabaye kuko umusirikare wa leta ufunzwe na leta yiwe nuko kuko nika kwa kundi uzubona hikosa umwana ukamucaha reka musabe ikintu kimwe dusoza uwo munyamurenge yaba kaporari yaba sulietna yaba koroneli yaba undi wese uri muri leta iriya uramwifuriza uramuheze message ni umubwira natahe agenda asange twigwaneho baba baranena twigwaneho nico gusa kandi niba gumye hari n'undi muntu wese ukora muri leta mugumye hari uhawe ukorera leta akagenda akavuga ntavuge kubijagwa abanyamurenge babahura nabyo kubivugaga muri leta uri kwimana kandi ntabesha umuntu wese uhaye ugenda akaja hariya ntavuge kubibaza umunyamurenge ahura nabyo ari muri leta nafungwa nukuri tuzobabara kuko yanze kumva turi mu kubabwira kandi barabizi nahereye kera vuga waravuze pe wanga kumva dore batangiye gufungwa tuzishimira ko muza mwumva basa batarafungwa ni murebera hanga jewe uri muri leta ntacyo dupfa nawe ariko ico kiza kimbabaza ni umuntu uja kudemantura